on the match is practically very difficult. You have to do it a lot of theoretically. Persiapan kita banyak terganggu dengan hasil-hasil PCR. Kita tidak bisa mempersiapkan tim dengan baik. Tentunya jadwal yang padat juga menjadi pengganggu dalam persiapan. By getting points, by winning games, of course. But I must say we had a little bit in our performance. We started okay. We very quickly we achieved 8 points extra before I came. So that was a good start in my belief, because you don't know the team, you don't know the skills. You have to find out what a good balance is for the team, or who are maybe better to take another position, another player for another position, and you have to have time for that. Then later on, in the satisfying I had, I was unsatisfied the last, not the game before here, but the 2 games before. I said 2 games because we lost 3 games, but against Borneo we had 2 less. I mean, if you see the game, we were the team with the best 100% chances. We had 6 chances to win that game, and they only needed 1 free kick from the side to win that game. So their efficiency is again high. Our efficiency is not high. But I was satisfied about the quality of the game. The 2 games after that, we were not, how you call in the Netherlands, we were not at home. We were not awake, and we did not perform very well. What the reasons were, I can imagine. I talked about with the team already. But against the top teams like Bali and Persib, we lost the game, but also when people saw that game, it was in quality an equal game, and we deserved at least a point in that game. So also that level of the game, I was very satisfied. If we continue that against the teams we can win, I mean can win in the sense of who are near in the league with us, because we can also win against Bayangkara, of course, but Bayangkara, and it's again not an excuse, but in this tight time is they could wait 5-6 days to give us tomorrow a game, and that 2-3 days more, yeah, it's in this schedule very important to be more fit in that sense. But I am not afraid that we can't take the points where we have to take the points, because we show a good level and a good mentality, because it's very tough to play this league in that tight schedule. It was a long one, huh? Dan tentu saja untuk mencapai hal tersebut yang ada dalam pertanyaan adalah untuk mendapatkan poin, dan memang kita harus mulai memenangkan pertandingan. Di awal-awal saya berada di sini, saya kira kita memulainya dengan oke, kita mendapatkan 8 poin, dan tentu saja hal ini memang memberikan kita kepuasan bahwa dimana saya tidak terlalu mengetahui banyak hal dan harus cepat mempelajari tentang apa pemain-pemain yang saya punya, pemain-pemain yang cocok dengan suatu posisi, atau apakah ada opsi yang memang lebih baik yang kita punya di dalam tim sekarang. Namun di 2 pertandingan terakhir, ya saya memang kurang puas dengan level yang kita tunjukkan, yang mana berbeda katanya dengan pertandingan pada saat kita melawan Borneo. Kita mempunyai 6 peluang 100%, dan efektivitas kita sangat rendah. Ini bertolak belakang kepada tim Borneo yang hanya mempunyai sedikit peluang, dan mereka hanya mencetak gol dari pelanggaran atau free kick.
dan mereka mempunyai efektivitas yang tinggi sekali. Namun di pertandingan seperti melawan tim-tim besar Bali, Sorry? Persib, yes. Ya, dan we earn more. ya, dan pada saat kita melawan Bali dan Persib, pada saat kita melawan tim-tim atas, tim papan atas, yang saya lihat dari pertandingan ini adalah kita layak sebenarnya untuk mendapatkan paling tidak 1 poin. Anak-anak asuh saya sudah menunjukkan level permainan yang bagus, terutama di pertandingan sebelumnya melawan Bali, dan mereka menunjukkan level permainan yang bagus dan mentalitas yang kuat terlepas dari kesalahan yang kita lakukan. Dan tentu saja pada saat melawan Bayangkara kita tidak mempunyai ketakutan besar terhadap Bayangkara, namun kita tetap harus respect kepada tim ini. Dan kita bisa lihat bahwa Bayangkara mempunyai 5-6 hari katanya masa recovery yang lebih, dan tentu saja untuk tim Bayangkara ini sangat menguntungkan bagi mereka yang mana kita barusan bermain 2 hari yang lalu, dan masa recovery ini akan menjadikan pemain mereka jauh lebih fit dibandingkan kita yang harus menjalani pertandingan setiap 2 hari.